Soğudatın notu mukat kabaca oturtun salçıları. Gün 31 Mart 2026 yılı mukat ayına karıştı Kayrabaş ailinin 19. yıl Kariyerlik тобына келіп мүлде жасқор. Ушул пласын Ноқат районунун Үлгөлүк 19 дарыгер тобуга келип, айга чайды. Машиналар жакшы болуп, жамыр жаап жатыр. Жамыр эң баштары. Өзүнүн атынан жаңы Ноқат кабай жетиптен аты тынчыгамачылык кабай. Караңыздар. Бир айлык кайрага чайлы. Үлгөлүк 19 дарыгер тобу. Karаңыздар, işe oldu. Çıkardığına toprağız. Yolları teyiz, açıları var. Bu yerde poliklinika, keçinde skorikta, nargı cağında zoom nemesi var. Diş darılası bölüm var. Barımıza hizmetinden canlı kat kalasını tutkan atar, küçük amaçlık kolay. Karаңыздар. Ne diyorsun? Canım kişi çoğu da yok. Takşaya var. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар. Ноқат кабай жематат канал дайыма сіздердің қызметіңіздерден. Реклама айтсаңыздар тартып береміз. Сапатты оқыл жана. Реклама тойларға айтсаңыздар барып шығып тартып береміз. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.